Umndeni wakaMahlangu ke uthi wasuswa kulendzawo ngeminyaka yema-80s emva kwekuthi umlimi lomusha athenge lendzawo. Babe sebaditfola basesifundeni seMpumalanga neseGauteng. Kepha ke amathuna la15 alomndeni asala kulomhlaba. Inkampani iGlencore ke yaqala kusebenzisa lomhlaba ngeminyaka yema-90s kude ithole lilahle. Kepha ke kuthiwa yehluleka ukuthi qinisekise ukuthi aphephile lamathuna. Mahlangu utshengiswe indunduma delilahle lapho bekunalamathuna khona. Bathola ukuthi basingenisa ukuthi siyowabheka ke ngabakhombisa la kade khona ngoba nesihlahla sezindala zasekhaya silapho. Ngazalelwa lapho mabaqeda bangitshela ukuthi okay abasinikezi ifeedback ukuthi amathuna ayephi. Sekube indzaba lethethe umnyaka wonke ukuthi icatululwe. Kuleli viki ke bakaMahlangu bakhethe ukuthi bayawuhlala egedeni Lemayini emalanga lamabili kude bamikiswe lapho bekunalamathuna khona. Bafuna kuphahla. Kubalekile ukuthi mhlambe baye kumnyango efana ne-National Heritage Council or kumnyango wakwa Arts and Culture ukuze kubonakala ukuthi abadlalanga ngamasiko abantu ngoba abantu abaningi basenenkolelo eningi kubantu abaphansi. Ngekusho kwelitiko letemcebo waphasi nemandla imayini kumele icale kugubha umcebo waphasi noma ngangukuphi lapho kunemathuna khona kufanele ikhulumisane nemindeni lefanele bavumelane ukuthi bawahambisa njani emathambo. iGlencore ke iyalile kuyikhulumisa lendzaba. Ngingusiphephile kunene wetindzaba eSABC eMalahleni.